Ese Washington yaba yananiwe cyangwa hari ikitavugwa? Ukwezi kwa Nyakanga gusize umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 15 Nyakanga yaritegerejwe n'abatari bake bakurikirana ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo tariki yari yashyizwe imbere nk'igihe impande zose zirebwa n'amasezerano y'i Washington zagombaga kuba zigaragaza intambwe zifatika mu kuyashyira mu bikorwa. Ariko iyo tariki yarageze rarenga, nta tangazo rikomeye ryatangajwe rivuga ko u Rwanda rwakwingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa ko ikibazo cya FDLR cyabonewe umuti uhabye. Ese byaba bisobanuye ko amasezerano yananiwe cyangwa se impande zombi ziracyakurikira kukizinzira ya diplomasi ikoresha amagambo yitonze kurusha ibikorwa bihita bigaragara? Tugiye kurebera hamwe impamvu aya magambo ndetse impamvu amasezerano akomeje guteza impaka, icyo buri ruhande ruvuga n'icyo bishobora gusobanura kwazaza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni The Quick Times News, icyo usabwa no kujya wasari subscribe ugakandaho ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News, tukugezaho amakuru atandukanye kandi agezeho muhaye ikaze. Tariki yari itegerejwe cyane. Mu masezerano yasinyiwe i Washington hari byari biteganyijwe ko bizatangira gushyirwa mu bikorwa mu byiciro bitandukanye. Kimwe mu byakurikiranwaga cyane ni ikibazo cy'umutekano n'ibikorwa byo kugabanya ubushyamirane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu tariki ya 15 Nyakanga yari yafashwe nk'itariki ishobora kugaragaza niba impande zombi zatangiye kubahiriza ibyo ziyemeje. Nyamara iyo tariki yararangiye, nta mpinduka ni zagaragaye ku mugaragaro. Ibi byatumye benshi bibaza niba amasezerano ari kugenda gahoro cyangwa niba hari ibiganiro bikomeje gukorwa mu ibanga rikomeye cyane. Ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ry'i Washington havuzwe ko hagomba kubaho intambwe ijyanye no gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko icyo ni kimwe mu bibazo bimaze imyaka myinshi bitavugwaho rumwe. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bikomeje ko hari ingabo z'u Rwanda zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kubihakana. Kigali ivuga ko itigeze yohereza ingabo zo kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo u Rwanda ruvuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kubera ibikorwa by'umutwe wa FDLR n'umutekano warwo. Ibi bituma havuka ikibazo gikomeye, niba igihugu kivuga ko nta ngabo gifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyazikurayo gute? Ibyo ni kimwe mu bikomeje kwibazwa n'abasesenguzi batandukanye. Diplomasi y'amagambo, abasesenguzi bavuga ko hariho diplomasi iba ikorera Washington ikoresha amagambo avuga gukura ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kigali yo ikavuga gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Aya magambo asa naho avuguruzanya, ariko hari abavuga ko ashobora kuba asobanura igikorwa kimwe. Uruhande rukoresheje imvugo irufasha kudahindura umwanya wa politike rwafashe kuva ikibazo cyatangira. Mu rwego rwa diplomasi ibi si ibintu bishya. Akenshi impande zishobora kwemera gukora ikintu kimwe ariko zikacyita amazina atandukanye kugira ngo buri ruhande rugume ku murongo wa politike warwo rwihaye. FDLR nayo ikomeje kuza ku isonga. Ikindi kibazo gikomeye kiri muri aya masezerano ni umutwe wa FDLR. U Rwanda rumaze imyaka ruvuga ko uwo mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi n'abawushyigikiye, kandi ko ugikomeje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu Kigali ivuga ko ikibazo cya FDLR kigomba kubanza gukemurwa mbere y'uko gikuraho ingamba z'umutekano. Ku rundi ruhande, leta ya LDC ishimangira ko ikibazo kibanze ari ukurinda ubusugire bw'igihugu no gukuraho icyo yita ingabo z'amahanga.
bivuze ko buri ruhande rushaka ko urundi rubanza kubahiriza ibyo rwasezeranye mu masezerano basinyiye i Washington. Ese tariki 15 Nyakanga yari iherezo? Hari abantu batekereza ko iyo tariki izaba ari umunsi uzazana impinduka zihita zigaragara ku rugamba, ariko amateka y'amasezerano mpuzamahanga agaragaza ko akenshi ishyirwa mu bikorwa ribanza gukorwa mu byiciro. Habaho igenzura ry'inzobere, raporo z'impande zitandukanye, kubaka icyizere n'ibiganiro bikomeza hagati y'abahuza n'impande zirebwa n'amasezerano. Niyo mpamvu kurangira ku itariki runaka bidahita bisobanura ko amasezerano yananiwe, ahubwo bishobora kuba ari intangiriro y'ikindi cyiciro cyishyirwa mu bikorwa. Ariko kandi nanone dushobora kwibaza muri ibi birebwaho mu kubahiriza amasezerano. Igenzura ry'inzobere, inzobere tubona abagenda abakora raporo ahanini byagaragaye ko akenshi bajya ku ruhande rumwe cyangwa se baba babogamiye ku ruhande rumwe. Naho raporo z'impande zitandukanye nabyo biragenda gutyo. Ahubwo ikijyanye no kubaka icyizere, ubona ko hagati ya leta y'u Rwanda cyangwa se leta ya Kigali ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikijyanye n'icyizere cyo gisa nkaho ari hafi ya ntacyo. Ubona ko impande zombi kwizeranaho ni bisa nk'ibintu bigoye cyane, ko usanga abagiye mu biganiro uruhande runaka rwagezeho ruhura n'itangazamakuru ruragenda ruvuguruza ibyavuzwe n'urundi. Ubona ko impande zose na ruhande na rumwe rwizeye urundi, yaba leta ya Kigali nizeye leta y'i Kinshasa ndetse na leta y'i Kinshasa ubwayo ntago yizeye leta ya Kigali. Ubona ko ni bimwe mu bikomeza kudindiza aya masezerano, kuko impande zombi nimba zitizeranye ndetse n'ibyo bagenda bashinjanya. Leta y'i Kinshasa ishinja leta y'u Rwanda ko hari abasirikare b'u Rwanda bo mu ngabo za RDF barwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa M23. U Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma, mu gihe ahubwo u Rwanda ruvuga ko rwashyize ingamba z'ubwirinzi kubera leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icumbikiye abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bagifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse bakagira n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi buriho. Ubona ko ikijyanye n'icyizere cyo hagati y'impande zombi nta gihari. Ibiganiro bikomeza hagati y'abahuza n'impande zirebwa n'amasezerano. Ibiganiro byose tiri n'ubundi birakomeza. Habanje by'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, ubwo turavuga bimwe byo muri Togo, hari ibyari byabanje i Rwanda, muri Angola byebewe na Joao Lorenzo, hari ibyebewe na Uhuru Kenyatta, agatazaho ibi by'i Washington, agatajyaho iby'i Doha, ndetse tutirengagije n'iby'i Montreal. Ubona ko ibiganiro bimaze kugaragara ko nta kintu gikomeye biri gutanga. Amerika ishaka iki rero? Amerika nk'umuhuza mukuru muri aya masezerano ishaka ko haboneka ibimenyetso bifatika byerekana ko ibiganiro bitanga umusaruro. Niyo mpamvu ikomeje kuvuga gukuraho ingabo z'u Rwanda. Ibi bituma yerekana ko ubuza bwayo bugomba kugira ibisubizo bishobora gupima. Ariko nanone Amerika ikomeza gusaba ko impande zombi zubahiriza ibyo ziyemeje. U Rwanda rwo rushimangira iki? Ku ruhande rw'u Rwanda ikibazo cya FDLR gikomeje gushyirwa imbere. Kigali ivuga ko igihe cyose uwo mutwe uzaba ugifite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano izakomeza gufata ingamba z'ubwirinzi. Ni umwanya u Rwanda rutigeze ruhindura kuva ikibazo cyatangira. Ngo yavuze ko kuva ikibazo cyatangira u Rwanda nyine ruhagarara ku ruhande bariho, ntago barya indimi. RDC yo ivuga iki? Leta ya Kinshasa iyo ikomeza gusaba ko ubusugiye bw'igihugu cyayo bwubahirizwa. Shimangira ko ikibazo gikomeye ari ukuba hari ibice by'igihugu bitari mu maboko yayo, ndetse nuko igaragaza impungenge ku ruhare rw'u Rwanda mu bibazo by'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese aya masezerano afite amahirwe? Hari amasezerano bavuga ko amahirwe akiriho. Impamvu nuko impande zombi zikomeje ibiganira aho gusubira ku rugamba nk'uburyo bwo gushaka igisubizo. Ariko kandi hari n'abagaragaza ko igihe kizagera genda gihita
nta bikorwa bifatika bigaragaye, icyizere mu masezerano gishobora kugabanyuka. Icyo rero tariki ya 15 Nyakanga yigishije nuko muri diplomasi amagambo afite uburemere bukomeye. Ijambo rimwe rishobora gusobanura ibintu bibiri bitewe n'uruhande ruri kubivuga. Washington ivuga ko ishobora kuvuga gucyura ingabo, Kigali ikavuga gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko intego ishobora kuba imwe. Niyo mpamvu abasesenguzi bavuga ko gukurikirana amagambo gusa bidahagije, igikwiye kurebwa n'ibikorwa bizagenda bigaragara mu mezi ari imbere. Kugeza ubu ntiharagaragara gihamya rusange yemeza ko impande zose zujuje ibyo zari zitegerejweho bitarenze tariki ya 15 Nyakanga, ariko nanone nta kimenyetso gifatika cyerekana ko amasezerano ya Washington yamaze gusenyuka. Ibyemezo bifatwa mu minsi n'ibyumweru biri imbere nibyo bizerekana niba aya masezerano azatanga umusaruro mu kugabanya amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guhangana n'ikibazo cya FDLR. Ngo nuko bimeze, ni The Quick Times News, cyo kisabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho, uri tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe mwese. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere, kandi tubibutsa ko tubakunda kubi.